Turabashimira abadukurikiye kuri Veda Morning TV. Tuje kubatumira mu kiganiro tugiye kuzadutambutsa kuri channel yacu ya Veda Morning TV, kuko ikiganiro tugiye kuzajya tubacishirizaho ni ikiganiro cyitwa Imbamutima. Nyarukirayo wumve ikiganiro cyiza, ikiganiro kirimo amagambo meza, ikiganiro cy'ubwenge, hanyuma nyuma uzanshimira. Nyarukirayo, unyarukire kuri YouTube channel, usearching Veda Morning TV. Turagusabye nugerayo wihangane ukande kuri subscribe. Rwose iyo ni inkunga urabuduteye, kuko ikiganiro turatangira kugicishaho ejo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka turimo. Tunakomeze buri munsi tuzatugenda dushyiraho ibiganiro. Rero nyarukira kuri YouTube channel yacu ya Veda Morning TV. Ikiganiro ni Imbamutima. Nongere nsubiremo, ikiganiro ni Imbamutima. Ni ikiganiro cyiza rwose, mushonje muhishiwe. Ni ikiganiro rwose kandi kizabafasha mwebwe ab'ingeri zose, kugira ngo kizabafasha yaba abana, yaba urubyiruko, yaba abakuru bose.